Ukitaka kugundua mtu anakupenda au hakupendi, mcheki mtu unayempenda na naye unajua kwa mimi ananipenda. Bwana Yesu asifiwe. Wana binti za Mungu, tunajifunza kwa damu ya Yesu, tunapenda kujifunza neno la Mungu. Leo tunaenda kujifunza nini maana ya muhuri, nini maana ya chapa. Chapa. Kuna muhuri wa Mungu, kuna muhuri wa shetani, kuna chapa ya shetani, kuna muhuri wa Mungu. Tunaenda kujifunza nini maana yake kidogo. Kwanza kabla tujaingia kwa kujifunza muhuri una kazi ngapi? Kazi ya kwanza, muhuri unaonesha mmiliki. Kazi ya pili, inaonyesha kuhakiki nyaraka au document. These documents are valid, are not invalid. Alafu kazi ya tatu, muhuri inaonyesha